omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli iginego sori yuko ige yo muitongo unekoletwa simure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akiremereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya Mbona nasikia ni kama napenda huo mokaya? Kutoka nimuone roho yangu ijatulia. Hata sijui nifanye nini, sijielewi. Nasikia tu nampenda. Lakini sasa bwanangu, nitafanya nini? Hajanikosea, yes. Hatujakoseana. But roho yangu nasikia tu ni kama tu nimependa mokaya. But mokaya mwenyewe nitamwambia nini? Nyamusi mwenyewe sitaki kumkosea. Lakini nisipokosea Nyamusi roho yangu pia itaumia, sitapata amani. Nifanye nini? Mimi nimechanganyikiwa kabisa, sijielewi. But nake mokaya tu simwache. Ama nimpe second chance. Nitafanya nini Mungu wangu? Mungu tu nisaidie. Madam. Nani nifikire? Nini? Nishapanga ile wakati nipatia. Nataka nini? Kupanda kwa meza sana. Tengeneza lunch. Sasa ni breakfast. Saa ngapi sasa? Saa 2. Sawa. Na kijana? Hizo mbegu za avocado ulipanda wapi? Nilipanda huko kwa kona. Alafu madam nilikuwa nataka unipe nafasi niende kuona mama. Uende? Niende kuona mamangu. Nimewamiss. Kunga na mchezo mingi. Sasa ngapi? Si mchezo, saa 2. Saa 2 unataka kuruka kwenda kwenu. Hujafanya kitu. Si nilikuwa nataka niende mapema ndio nifike nirudi mapema. Ulikuwa unataka. Pia nataka usiende. Madam, kwani wewe si hata umemiss mamako? Unaongelesha nani hivyo? Paul. Nakaa mtoto wako? Hapana. Venye nimemiss wazazi wangu. Hiyo missment tutakaa nazo.
Nimeona ni kama mara mingi ukienda kwenu, niangalie. Ukirudi unarudingi na vituko mingi. Hapana madam. Unanisikiza? Ndio. Unakunywa pombe? Hapana. Design unarudi, sioni ukienda hiyo nyumbani tena. Either uwaite hapa, wakuje wakusaidie. Utafika na wana afya. Unataka nini? Niwaende? Hapana. Unajua vitu niko nazo kwa akili. Usinipime kijana wewe. Tunaelewana? Ndio. Heshima ni kitu ya maana sana. Uendi mahali popote. Kijana unajua mara nyingine hata wewe sikuelewi. Kitu ya kwanza unajua hapa na peke yangu. Ndio. Sasa una expect nitaishi aje hapa peke yangu ama nitakaje peke yangu? Nilikuwa niende tena nirudi. Ukiwa uende tena urudi. Kazi ulikuwa ufanye zikungoje ama mimi nifanye? Nitafanya. Ukienda kwa barabara? Ama? Hapana. Utafanya aje? Nifanye ndio nini? Ndio uendelee na kazi yako. Sio maneno nitaona baadaye. Nitayafikiria si nitaona. Sawa. Ni hata sielewangi vitu unatakanga. Sawa. Kama tena ambekione chinsa chinge mkora arengerera nerengere sana nabona ida nasara bikomete andrani yeye gotua ntingwa tuneneweza nchokana kiobera mambi nikiona kwani sikizi bintu vya umri kwenda yani biashara ndio yani uche mna nani kereika embra yato na nani kereika embra yato yani no, tiene con ande, no te decir nada huaca, no te nada caen en él, si no te van ante de ti, no hace familia con el niño, na con mueves a yo ya creo que me acabo para el niño será casi de que no yo ni ya ni kama mukanya chama chipesa hii kama kwa mwana chipesa kimbo na kutoka kwa mkoa msikueleza bano roche institution ya nyancha ne yo muntu kumwebesa china mwitero zinaraga nikende okendekera mweraga nikukora na bwesi
Hari siku ya nanga. Mama makayo. Hari makaya. Makaya na kaki. Makaya ne kono kono na tanda. Igona makaya mama. Kaki makaya ne. Hari ya ito na go se ono na kyo mwana oni. Kaya wani aran kwani mwana na ono tuli na maiga. Kaki. Ne ga go se ga jengi. Kaki Nyasaye n'omuya. Nyasaye n'omuya. Katuuyora igoro gakitigo baki. Eki ne gali ya mukayoni. Yaboli mama. Enkendu. Enkendu mwana one. Mukanga ko se gali yengi. Kaki. Ngolo. Mukaya. Tokora no. Wani kubuli na nguli ruguru. Kaki omwana one. Okay, kwara tokera gatigo ko mwana na ko kaibwete bugena. Omoitongo Gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelie takuza gochase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Omoitongo Bana nini kiwa noli serious kana taibwete buya. Nki wacha kwa gati. Nyori ma. Yando nani. Yawan. Ukese kwa. Musi. Tukura ikano krai ko mano nenya musi ko boli kwa kire kwa ndire toli buya. Kutigo kero na te bangambu ya turigo twensi mbuya tu. Kwara tukwanja kwa wodi watu yase koru na kie. Kiwote igaba. Matukane kuna taraikira ngocha kwa kwa. Egamanya ole ripoti. Ripoti. Irena ki. Ndwalete go seisa ndwalete go simuzo bati. Nyamusi nga yari rugura. Nyamusi bano ko nyamusi to kora boli na. Nane tugo ya hayi to bia aho nyamusi bote no wali bano. Taki mukaya naye to kuna bana na mama. Kende kionsi arataka gukora na bakonyara kuko. Manya ebo nayo kwa monire. Okoba beseyu. Bono kararo ratumie beseyu bobe kararo ragenda nywe. Nere bono okorora. Chitinte ito yani inche bono ngero setyo bobe. Ikamundo chega ngero setyo. Nere bono koranga kya weyonchi. Kakorra tinde bakarare pare. Nere bika. Nyanja matermo to kubota besa mami. Teko na komuniria. Nchene rusityo ure neza busitya amagoko iga one gento gitigarite nero kororanga ki nkutumia rega sibi ya gusega konywara ale pa abo na mako lakini asia kare boni go yimpara kali tutiko kwana na amangana ite amangana ya tabatiga to kwana ile story na tiga to fa ka wadwelling na banko nyore gasi ningera na nguti America nchiko kokonya ono ka kika America yogo te foko genda otecho no nyengiri ni kadi ngakibono ko genda asenge njoye eta uni enko ko te bin ko genda mami ome tinki ko jina kora tauni ndine njengo na nyande ka kiki ko ndo kora tauni emna bibi ntonko ana nakora konya kuligere lya syo bugima buko be kwenda kuchi njema mete ngomonto kwenda America ne green card yoko wichuri kwa mna kwenda America timetirande ko seno gende ko segute chuti green card boro mnankura ko tebi na chiru cheta uni bino bibi ntonko ana nakora mukai na mustai ntibe kama ita sai na musa to amoriki ga kabura anyachi buki beri sape nkamoriki no amin tonto alkola Ayo kamoriki. insenar ko moriki nkamoriki fat korage da fari tai
Ugatika kurageruka iki nyamusi. Na kiwanto ko yaga nyamusi atenyo. Kogo choma tabakala tamana. Utobori kitata ko tero stomori kitaigwasa. Twamori nkamori mama kweka hoyo. Ali kucha kuumia. None mukayone. Nore ninje munande igo mutu oikire igoro ya nyamusi. Kana mori kire na rosire. Macho konyo wangu muronde para mango ntaibe nyamusi anyo murumu chike. Akanyomo? Anyo mire. Tika nyamusi virusi nyamusi mutu yo bwe. Yaboko manye teko soli nere kwore akanyomo nano. Neke nengo batebi. Na tebe tu wanyo mire. Ira ngora tuaene. Nyamusi akasoka. Tuaene nkiri. Mama. Bora no kwa beire ga matukayo msitu wa bema nyamusi. Ile miaka ile. Nyamusi kuna tuamenya nere. Na nyakorra no nyene ri tukirima gwate kerengere likigusuka kurwa. Onyore tinda mute. Ituko ndiri no nyene limo anya kutware kerengere limo gusina tete kwanda guchake nkende. Tata tigangote subati bare ro bakubiseta bi. Ibo bakubiseta bi. Agopimete. Umwana onenyege. Ona yendo mo ndega timanye timusubati uri. Mama ro chokwana ko ere nero batamagoso. Ega ngo inyoraga inu. Timwaringi ngamwanchi te nyamusi no nyene. Buna na molikiga. Na moli. Ngokoroje ukumuri. Mchena mama na nyasamba roje. Tuamuligi tato umwana one paka nore ninje. Tiwe kitoko tamba. Nore ninje nondigereri ngabono nore ngwiti yane nabonduse igabona ya to kurigereri mamumi no buna kwa mutigete nabono ntari kurara nindara pinje ko ndage umwana ubande inakyo manya no gota gutana kyagotsa ko nakiyagotsa gutonje. None ntumogo ndege ngiringa nyamusi tayasi bulu. Ayebono manya nyamusi anyomire are mu cyumu ngaho. Kombi ya kinchendo ntongo sabone ko basabera maya ayana musiko no mubagiya asenjo ubimugo sebwikire ebogandra takokoma nandi botaketa abantu bayigora maiso nakekende ko boni ngo gotebina kitigana ikaguchibusongo gaiga kwanya kumboli nkyuguchibona gwakora mumaitenga kile tokera tu kina twale gotegibonga work hard. Nowadays, bana bali tini ko batabi no work hard, ko batabi work smart. Tumi obongo bwawo. Nembo na watembre. Watembra so gutina. Akinya saimbo akira mbere akinya sa. Masa asenkora ko kaliru snata gake. Ase watro sirina tangu. Tianya sana ukubeko. Kuko usaba bwana. Ono mwana one tona kwitanda na nyamusi. Nyamusi yotakanya no mwato koro konyora antigeire na arorire jirori nore naye nabo gothe tigambu ati omwana one bono obu ati roro yabo ya utibuta. Tutamo nyomire bwanye. Nginyore biyana konyore tumete gokurwa ni nyamusi. Baka mugasiarira na maji siko nyumba ali mwana. Magosa ali. Ngi mwana kurwani. Magosa ali. Magosoki. Magosa ali tutakarwani. Egen tukia beta ngiri kimwari kurwana ne ari sikurugura. Mchana wala tumai. Baka bono naye ne nayo manyeta saki. Tigakona kuma no mwana one nuno gwikatura ikanuni no na maji. Mama. Tigakona kuma no mwana one ga nkorora babiri bakana go kiri gwakire baka ne gali. Ahubwo na makasi. Yaya. Kuna ande no baki nare ga bubona tigabona. Ora tiga mama ndawa kuona naye. Mokai. Kele nkiyongo kora. Nda temba chinsa iberi choka una muri. Eka ngo soka ku nyumba rugora hari mama. Nonda yisi nyamusi yaba. Okwa baka mama chinsa iberi. Igona nje eka ngo soka ku nyumba nate yaba. Amasikani mokai kama mama sikani. Nyamusi naba. Nonda yisi nyamusi yaberete. Ke yumuntu naye kerongo kwana. Anda ko kuita mama bo be. Ke yumuntu kerongo kwana. Mukaya. Kerongo ira na mama. Aye mama. Kanje mama minonge chinsa ibere.
Iko bono atatu. Toko siri bone sengenja. Inkindago serke mwana nagenda nere. Mwana agenda ne konteba ngamanyi ngamachire isiko. Ya. Ntenando musikanare gabuna gotebirie ndo chonjire liso. Ira ngora gatimukayo ne igwa ya baibuli. Makaya kanole rina. Kirongo so nyomba ga rinko irana. Ikonta te koigwe sinyamusi abere. Inora omna mokora. Lakini kirongo so rinko irana. Chenda ora chanko ira sanyo mire. Bwana go kwa mimi na mwa ko genda kwa so nyomba ga igora nywa machi ga kimuka. Makaya nchungate. Mama na kitao kwa. Lakini taji moto kosa. Talikuwa ngitanje. Agoitaki ndo. Agoita no mwana agenda nera. Nyamusi yo Ni kitoko mungaina kwa. Taji ni kitoko mungaina. Ako mutikage. Tigage. No mwana naona serikali. No mwana. Mukaya no muntu amanene. No ene amatene igwa. Yeko boina kina achike na mwana. Abana atakolenga. Yo negosoli yo kwegya ya omoitongo una yale truasimule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.